In the past few months, one of the members of the Tma Urangli Juki, Angela Rangad, has brought to light case of corruption connected with the disbursement of funds to the poor in the society. To recap what she has discovered so far, there were instances of names of non-existent people being inserted into the list of beneficiaries of the funds. These phantom recipients were far more in number than the actual recipients of the funds, following the non-committal stance of the government in this regard to provide clarification or response to the matter being raised by her. Rangad has now resorted to staging a silent protest outside the secretariat every day until the government decide to do something. Mensimsnem ka sarkar sekular nama bakadon ka lockdown dan ka covid yang kan iklam sekular ban ai arhaja sista ya kitu ki bakamai ki mo ya ki belasi bakan kop ya ki taxi driver ya ki nong de madan ya ki balik trading drill nomor bang siang si ai wi phone number yang phone itu ai ki kerteng ai ki detail ai ka account number hila ban SMS na su phone na su WhatsApp bat ki ongru ya kitu ki bala de register lupa ka BOCW mo Board of Construction Labor kinyo asan hajar jadi kan kena bakani ka BOCW le ka babun hisab ha daki pokror na markisim kisah na kini ki construction baka sarkar gani le ka persang buri ba ya kani ki pisana du mensa kam ju pensuru ya ki labor ban register wala ka taru ko ya kitu ki bala register kitab ban kinyo ay takasan hajar kinta jingkersan no so hadin katu kani benai ya na ki paralog ni hato kinyo asisana ene kanika jingkersan basular sarkar bun na ki ang tinggi file sa RTI bag ni Shem ya ki prinsip pati ay sen do Sibreo basta no kiyo bagya kan ni itok yang pagba lingba ka social media lingba sila sa keyboard yang ki pagba sa topic ki persen ko ki don em hang ni ya kita kita apply but sa phone sa ni ko prinsip sa ni bang inductive mo di phone na ki pagba ki phone yang kita kita apply do kimla ka persen ko ki harus kalit Kibayo iya ka pertanya jangki hat galis pada bon nasi yang kalian nak pisah. Kalau kau basu kap berpendam baklai hat pertanya kaki, kabuk itu kepisah persa ka pertanya kaki, nak pisah kan point ke account kaki. Sakawai ru hadian kita si sakawai ru hadian bagi beri ki penting sangi bagi sanyo yang kepisah. Nispa ilung lot ikini kicing anot tu beri. Hatau pak fit, hatau pak slah, kasiki, komplain ni kok sekasat. Badak kedau dah kesengki beriau, dah kedau ya ki phone number, dah kedau ya kita kasak. Nang baka sarkar kalak ban verify, kalak ban budin, kalak ban penpoy baka pisah. It's not my man. Hadian ka tu kok komplain ro nilaan, sakawai ka komplain. Katar it's not my man. Nama peniya, keren halor hani ke isu, hatau sampai ujung. Kaliba department tak ay sa kaway ka helpline number kana. Tak ay dan yakay ka number kana ya kito. Ibadon jing halor ka dito pisa. Phone sini. Kasi sin kikin sini dipagda man phone. Penban kalong sumbat karas sa dipagda sa sin. Nomor kito ki number baki ay bon sin kalong not reachable. Kito off back. Kim sim ka phone. Ya kita badon bok kibayo sapi kan keren kisime ka kapten kisime ka account number henrai mentala si benar hadin baki ai phone number baar kan phone sapi but ni persang ban kali dia ni si atau hadin baki la hat yang gani ka grievance santi sila ayo ne gani ka pisa sala phone em bon na ki mare sa bank ki check henrai kani kapisah sampai koi. Kani kalong kepilih, kok lek support di pagba sa bapalak. Kajing iban yung juk usap. Hajar sisa, baksam hajar sisa kam degay. Kabarit hadu kata nalan mentaling yung ayasong lockdown yang sear benang siteng. Kabam si kenasu, kabayway si kenasu. Hindi kani kasarkar kam ipat yaw. Mula ako sutlab, madina kani kadaw.
Bangan dan apa ni kata kaman kaki dan terkenal ya ke serta ya ke kamram. Nama apa? Sisi new sekian sikuat nak. Lada mani si bamdan office ni nak ban lum si kita si beri ni nak ban pedang ni si kontrol ni nak ban kran ni nak ban ko kita si mati kita dan di district labor office ya dalam di district kita dan kita try apa sini pun nak kimla kan ban le tang ni kami direct. Lada mani ni kimla ban le. Kung no kin solve yung border issue, kung no kin solve yung unemployment sa di state la artatin. But kani ka jing le bampatiaw yaki duk kapen pa sai. Baka di ka soka do hespa. Kabadan hang ni na benta ki hespa, na benta pan mentoy simet la dia. But hidup they are surviving in spite of this government. Kalau nak kita, PM yang dia kerana dia kata si MUI kerana sangat penting. Ini dan hanya tadi dan terkenal, babuan tempat nak yang dikerjakan. Mungkin sudah bentuk sekitu di bawah 4%, 4% balai di sana. Tapi tetap penting bentuk. Setiap saat semua dosa balai akan persen. Kami berikan mereka tentang kebaan itu juga ni persen berapa kau kita kada kan kau normal itu kada balai baru mengi nina sa ban na mudoso akan ka setinggi dengan Islam sekolah asyik ban keliru dia lagi sometimes itu sudah belas ni jauh ni nami penuh ka income support na dibigyan kita kaya nang kita unlock na sana unlock na ka habang nila adunod yung mga asukan sila lagi kadi bandon sa kunda economic stimulus package so ida pa malagos na lang na kata ibuan sa nang kundang na mabakiti kan la ban apply na banta kami si ang kana bakiti din sa po sa NRGS isip do plan system NRGS sila sa put mentala sistem habun sistem siya ka NRGS si ban pentray wood but on tang sispa si ban sispa pang posi kabelah si handai kum noting ini aslah hindi ang banya play lagi sini kan cicing dawa but namar bakalan ka COVID ini ngadon marway hangni but nganyan hangni aduk pindah sa store kanila pakka mentasi ngaslang ya kani bantong hangni ngansong man kasi haduk kanila sa store pakka pakka president ini dia office as and si kau hadu sa ngarang andon hangni kau hadu sa ngadon marway na badan ngan COVID ini kimsa banya lum rum deh hindi na dati way video isa aban join at ka hop kunti nyemla mat sangla tangkap ta kaya punja sa iya kata kita kan long nalo kada ka pisa duk nalo baka don ka it's a real thing kung no kan tim pat kada bande ka priority ning kong yaki itu si ba juga ni ka ting ai down ni bam don kita kasi ni be ka passport dan ketinggawa bankesan hidup Andai kapur banyak penuh patar na bentak ini bamdan kami ni betak kita lakadai banyak tu nak power department ni banyak tinggi building bamler ni dan kalau kita ini yang pedang ya kata kajing aida bamdan kita but kanu kita berpidon ru nengkang ya masa berkat sa kumnu bamdan kami kata kita panpet pakit kecuk tetap nong trong ka jela kami sini kan kata ka di bendai ka priority menta bendai kata sini